يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فالنتيناني أي منديفة في بانم تشيكا أنا تكاتان مناوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمني تشيكا زي مناي كزان فاندعاينا تشتابا كزي مناي كفاندعاينا زي nena chika nderesa kawi aona to chika maazan fu salama
fuana kirei salama faloni de atsika antipirien anao atsika ndi jewe olana kirei na hoe zao zany manana tomabily tsy lazaina hoe tomabily hoe qualité farany ambony na hoe dernier modèle na koa hoe tsy lazaina koa fa tomabily fa antitra tomabily fa ela fa nisy 20 ans passé agny fa izy ndraiky antonontonona io nananako le zany je mpiara-mianatra taminaka jevako fa izy zany manan'ino manana tomabily somary hoe ambonimbony dernier modèle tomabily vovoka any mandeha amin'ny tambotrisa zany vidinany tomabily zay za mahita izy zavatra mety tsapako izy amteny alhamdulillah ndranahay nanome izy asoavana maro ndranahay ny ampitombo zany asoavany zay nome ndranahay zay mety apitson'andro mandalo za milalany mahita hoe mpiara-mianatra aminaka ndraiky fa kanefa izy nino amin'ny tomabily somary hoe faela 404 Mercedes faela aby za mahita izy ndraiky fianakavianazy ndraiky vadiny ndraiky zanany kanefa zany adotsondreo vitre ny tomabily noho ny hoe afanana fa kanefa eo nino falifaly fa maha olombelo mahita izy iny hoe mampalahelo mpiara-mianatra miaraka amin'ny tena de ty zany tomabily zay mety andesiny ty zany fiara zay andesiny subhanallah io zany fahitany zanak'olombelona izy fa kanefa tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala izy manana zany hoe hikma manana zany fahindrena izy mahalala zavatra zay tsy fantatsika zanak'olombelo izy kosa zany mahay iny zavatra zay mety amin'ino amin'andeva anankiray atsika mila mahafantatra foana fa hoe raha ohatsy atsika mandeha manana fomba fijery mijery zavatra hoe ambonimbonitsika foana lasa io zany miteraka amitsika fankahalana lasa io miteraka amitsika zany hoe jalousie lasa io zany miteraka amitsika zavatra nino ratsy maro satria atsika mahita fa hoe nanino manamako tafiboaka kanefa zay niaraka nianatra niny za tsy tafiboaka inona mba antombotsika Allah subhanahu wa ta'ala ao anaty boky masina Qur'an wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw 'adhum alaykum al-anami mila min al-'awd namba antombotsika Allah subhanahu wa ta'ala anaty boky masina Qur'an wa idha laqukum qalu amanna wa idha khalaw al-'adhum alaykum al-anamila min al-ghayb nambany Allah subhanahu wa ta'ala ya ufankahita ndraiky anao eo vola amanna zay nisan'olomelo fa kanefa eo le ambadiky agny eo tsy anilanao zany eo ndraiky eo nino manana zany hoe kankahy zay manana zany hoe fankahalana aminao amin'ny zavatra iny satria izy mety mahita fa hoe nanino zay niaraka nianatra zaho mahay za manampahizana za tena nianatra za tena nahazonao tsara tamin'ny école nanino namako izy tafiboaka izy lasa directeur be nefa zaho amin'ny place ambala ty manana rankiny satria izy manana fomba fijery mijery nino olo ambonimboninazy lasa manana nino fankahalana na izy mety mahita hoe nanino namako nino lasa fananambady izy fa za jusqu'à jour mbola tsy mety nino mahazo vady zay maro karazany miteraka amitsika zavatra zay ohatra nino amin'ny fijerevatsika le ambonimbonitsika io zavatra nino zavatra nana iblisi shaitan devoly ino amin'ny fahitavany hoe nanino olo ty tsaratsara manelatra zao io lasa nino nampiala izy amin'ny akinikan Allah subhanahu wa ta'ala jevo nambany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam shaitan anisan'ny zavatra zay tena mampitomany izy tena mampalahelo izy amin'andro na Arafa amin'andro antsoina hoe Arafa ndranahay mandotsaka zany hinakinaka anazy amin'andevinazy fa kanefa shaitan amin'ny fotoana io izy tezitra malahelo amin'ny fotoana io ka zany namba mpaminantsika sallallahu alayhi wa sallam fa ny tena sarotra nambany manampezina hoe
le olombelona anankiray mahita olo mahita namany zany midepasy izy, mahita namany zany hoe nahazo asa nefa tsy mety mahazo asa, mahita namany mety tafiboaka nefa tsy mety tafiboaka, lasa mitehaka zany halahilo aminazy, lasa mitehaka zany jalousie aminazy, lasa mitehaka zavatra maro. Kanefa nambarany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala misy olo zany raha io zany mahita namandreo zany mahazo zavatra tsara, eo ndraiky malahelo. Fa ohatra ndraiky namandreo zany mahazo zavatra ratsy, misy zavatra mandalo aminazy, amin'ny fotoa ndraiky eo falifaly. Ino nambarany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'ati yafrahu biha. Nambarany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala, ohatra misy zavatra tsara zay mandalo amin'olo anankiray, matetika io kainy zany malahelo amin'ny zavatra tsara. Fa ohatra ndraiky zavatra ratsy mahazo namandreo iny zany, amin'ny fotoa ndraiky eo falifaly hoe namandreo nandalo zavatra ratsy zay. Zany nambarany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala. Dika zay atsika zany mila mitandrina amin'ny zavatra hoe surtout fijerevany hoe nanino namako tafiboaka amin'ny zavatra anankiray fa nanino za tsy tafiboaka, nefa za tsaratsara mandelatra izy. Zany zavatra mila jerevantsika, mila ialantsika satria io nisan'ny zavatra nana iblis hoe izy mahita fa hoe hainazy tsaratsara mandelatra nino, mandelatra Adama alayhi salam. Io nisan'ny zavatra hoe manimba firenena nambarany manampahezana, ary nisan'ny zavatra koa manekatsika hanany halahelo amin'ny namatsika. Bako nambarana ulama milaza fe masotsika zany lasa hoe tsy mahita le asoavany zay nameny Allah subhanahu wa ta'ala. Atsika lasa maneho hoe zavatra hafa foana, fa kanefa le neama asoavana mahazo nameny tombotsika atsika, atsika ndraiky tsy mahita izay. Fa atsika le zavatra tsy takatsika, le zavatra tsy ananatsika, io foana zavatra ilaitsika. De inona solution, inona zany solution zay tokony ataotsika manoloany zavatra zay, ohatra io miteraka nino tsy tranquille atsika, miteraka hoe tsy tona atsika amin'ny fiainana, ino zany solution? Nambarany manampahezana zavatra anankitelo zany solution. Vanalohany atsika mila mahatoky Allah subhanahu wa ta'ala. Satria Allah subhanahu wa ta'ala izy mahalala ary izy mahafantatra ino zavatra zay mety amitsika. Nambarany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala, ولو بسط الله رزقا لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدره ما يشاء إنه عباده خبير بصير. Nambarany tombotsika Allah subhanahu wa ta'ala, ohatra Allah subhanahu wa ta'ala nanome andevo zavatra jiaby, nanome andevo anankiray zavatra jiaby zany, possible zavatra zay mezany Allah subhanahu wa ta'ala andevo anankiray iny andesiny mikomy tomponazy Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kanefa nambarany Allah subhanahu wa ta'ala, Allah izy manadotso zavatra, izy manome zavatra olo anankiray, zavatra fa hoe fanikalkiliny, zavatra hoe heny hoe zavatra iny tsara amin'olo iny. Io nambarany Allah subhanahu wa ta'ala, zavatra anankiray fa voakalkiliny Allah subhanahu wa ta'ala. Khabirun basir, Allah zany izy le hoe mahafantatra, ary izy koa mahay hoe ino le tsara amitsika. Dikan'izay zay zavatra nomeny Allah subhanahu wa ta'ala atsika, zavatra tokony tsapatsika vanalohany ty le mahatsara za, ty le nisafidiny Allah subhanahu wa ta'ala tsara aminaka. Raha ohatra le nanana namako iny nazoko izy iny, mety possible za mikoma Allah subhanahu wa ta'ala. Firy olo nomezany Allah subhanahu wa ta'ala neama asoavana maro sambihafa, kanefa hoe lasa nahadina Allah. Firy olo taloha tsy manana asa, sanandre izy mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mila hasa, mahazo namezany Allah place ambony, vao maika nadina ny fanompoana Allah subhanahu wa ta'ala. Ka dikan'izany le nomeny Allah atsika zany mila mankasitraka amin'ny zavatra iny. Ay faharoa nambarany Allah subhanahu, nambarany manampahezany zavatra tokony ataotsika zany faharoa amin'ny zavatra zay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala atsika zany mila hoe mampiasa izy. Mety atsika namezany Allah subhanahu wa ta'ala zavatra kely, fa le kely iny andesa. Fa hitanao zany izy lasa misy baraka, misy asoavana. Kely nameny Allah atsika, fa izy iny ampiasay amin'ny zavatra tiany, ataova zany hezakanao amin'ny kely. Anarety namezany Allah subhanahu wa ta'ala poste farinambany, hasa farinambany, fa hasa ataova tsara.
fahitanao zay mety misy asoavana maro zay azonao aminazy. Ay faharoa zay, ay ny fahatelo zany, atsika zany tokony mijery foana hoe le ambanitsika, tsy tokony hijery zany le ambonitsika foana, fa tsika mba mijereva ambanitsika, fa hitatsika fa hoe atsika lasa nino, atsika le mpandraka mandelitra nino olafa. Inona mba ny mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam undhuru ila man huwa asfala minkum wala tandhuru ila man huwa fawqahu. Namba mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, anareo mijereva zeny olo ambaninareo, fa kazavariana mijery olo amboninareo. Namba mpaminao sallallahu alayhi wa sallam, ino antony? Namba mpaminao sallallahu alayhi wa sallam zay, io zavatsy hoe ohatsy atsika zany mijery olo foana olo ambanitsika, atsika lasa mahatsapa mahay mankasitsika amin'ny asoavany zay namena Allah subhanahu wa ta'ala atsika. Dikan'izany ohatsy atsika mijery olo ambanitsika, atsika mety mahita hoe olo mety manana katikaty, fa atsika ndraiky mandeha moto. Ohatsy atsika mandeha mijery olo manana katikaty iny, atsika mivôla za tsy namena Allah subhanahu wa ta'ala asoavany, namako io mahazo katikaty nefa za moto. Fa ohatsy ndraiky atsika zany manana fomba fijery mijery ambanitsika, le olo ambanitsika mandeha bisikilety na hoe mandeha dia vity, atsika mitena za tena tiany Allah subhanahu wa ta'ala. Jerevina olo iny sasany zay mbo mandeha dia vity nefa zany ino namena Allah subhanahu wa ta'ala moto. Na olo anankiray zany ana mety tsy salama, anao ko mety mandeha mijery olo ambonina an'io olo namena Allah subhanahu wa ta'ala fahasalamana, fulany olo hafa namena Allah subhanahu wa ta'ala fahasalamana, iny za tsy namena Allah subhanahu wa ta'ala fahasalamana. Fa kanefa ohatsy anao mijery olo zay hoe tena tsy salama amin'ny hôpitaly, anao mbo miteny hoe za mbo tiatiany Allah subhanahu wa ta'ala, mandilatra le olo zay hoe tena grave aretinazy. Ka dikan'izay ya jamaa, ho ny mpianao-draina, zavatra anaiky telo tokony izahantsika zany mampatony zany fotsika zay. Vanalohany, atsika zany mila manana fatokisana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, fa zavatra jiaby zay alefan'ny Allah subhanahu wa ta'ala nomena atsika io tsara amintsika. Faharoa, zay zavatra zay nomena Allah subhanahu wa ta'ala atsika, izaho zany manao zay farany vitatsika aminazy fa Allah manisy asoavany. Ay ny fahatelo farany zany, mijereva foana hoe le olo zay ambanimbanitsika, fa fijerevantsika olo ambanitsika io mety miteraka amintsika hoe fankasitrahana Allahu subhanahu wa ta'ala. Amma manaraka indray, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.